Sa shisen pat kuble ye fi baro bat phidang ye pe ye ka khubor jong umau por habigin ya cha prang bat ka khubor ha ka ni ka por tongin ye pe ye ki mat ki ba kongsan jong ka khubor kumni yo ka maulai ban mentoi lang na ka scheme shis pas ngi ya ro u MLA ye ka sarkar jala hado menta ka jing thangar nga pathar ka dang ye beteng bom don ki an ya da mariang pdiang uba HM shang pliang ye kinonge lam bat nong kershan ba phet na ka UDP kajing kintho uba kanes ya uba shangpliang kapau ba udang seu benut ong kinong elam ngimla ban yak sa ladane sa ha ka UDP ong kinong elam bala penyeso bat uba HM shangpliang yap ka wei ka hybrid bat arngut ki wei la mensau jur ha ka jingjia shabat boarding electric Kum ship minister para juga po nagaling ba hamle doling minister jong sinadi kaban nagaling jong ki la launch ya ka ka program ka program ka long naga ka naman weng ya kan census ban what happening jong census town ba kamulay ka hap dan nagaling jong ka sarkar mekhalia madaga sigala panhap ya kamulay ka no bahkan yo amandai ni ka scheme kan ka menrega scheme dan ka scheme si spasngi dan ka scheme ni ka job card scheme ka baki pajak ke sayo boro si katahi na ka kumno mikmat jong mulai konsensi hadin ka undakaleng ka jong haba habade bahkan ka scheme raja ka pra kum tong na job yang dan ka sngi ba job kum emily jong mulai konsensi mengala shim ni ka yani scheme kum boleh kita priority bisong thuo kalau hapar tu makan ka wei maboro ngaga jong ba ka roi ka par jong konsensi ka syong hau emily di kumno mikpat hi hai bo barit namar mangadon opposition na pi mutala dan saus nam tam boro ki issue ki bedi ki boro ki issue ki bedi na ka benda jong ka konsensi tengala project ba apa assembly kan ni kemen rega scheme dan ni ka scheme his pasngi dan ni muta kan ni ka job card ka bangyong nagaling jong ngalakran ba po assembly hakabadi pat ka tamta ka mulai pal hau juga po nang ka mantip hakan ka singi om tang ka mulai ka banyo ya ka scheme his pasngi dan ultimately ki snong ki badan po is kasels ki banyo amata ya ka scheme his pasngi but nak ultimately ki snong ultimately jong ki snong dan po is kasel ka mulai ka long ka way but hamulai don artli snong ki banyo amata yang sim sispa yani si sispaski de gamut hadi melalon shi ka program do minister but ngai scam muslim show kamu bagni ka artli snong don populai bar kum juk artli snong ki don is kasil kini ka si amata ka jimantoy na ka skim sispaski ka sispaski ka ba sarkar pan ka bangala I matla menteri kam pro we jong apo jong ka jela jungi India hi pro ko ki pai ba ka long jimantoy kajiman toy pa ba kiyo bala his pas ni makanya ke scheme aspa tam his ni aspa tam da his pas ni kalau arpo arjar tam haka sistem demot ki brio ka long ka jku bakra amar ha sistem ki account jo ki brio ka pai ka bisa arpo jar tam ka bisa shaki te kata mot simet ke yo ma boleh ke yo kam tiga benda ar maka kesnong ka thau ka yo mata ya development nang ni ki yo ya ki lenti ya kejan nang ni mata ki yo ya kelti ya kali nang ni mata ki yo community hall nang ni mata ki yo ya ki ni ka water conservation pelang nang ni mata ki yo ka storage tank nang ni mata ki la dengan scheme shimet ki scheme repair ki don mata hang ni lo nang ta kini ki beduk ki besok ki beduk besok ki bedan jaka nakal yang juki kalong kini yo scheme ya scheme shnaying ka banakal yang jong gitu ki job card holder ke bedan ka kan bedan ka jaka ka banakal yang juki kini yo matai gwa kini scheme ban shnaying di hang di menta ka jikalong ka jimatoy ka bakrao ti kunu mikmat jong mulai nama ka mulai ka la hem ha de bobret ngala persyang ba ban trei ka mulai ragi skim ba haru komis pa mulai dan ka mulai barkang iti beri snong ka bahe along ko menta ka long ba
along mo ta bangi the mata po kaduriyo dapat the po duriyo dapat the ani pi tiat okha po duriyo pau boleh dapat bakah sepalan tinggal so komen ma kumno ikmat nak juan nak skim kan long ka jing ku bakrau nak benta jong na benta jong ki pai ba jong ka mulai kon si berkam tam mi ka roi ka par pi boros kata skim apa po pedeng mulai pi hang ni mana ka don ki them mulai nama kani ka skim si paski boros kata kepentrikam mata ki ong tang them mulai tadi mata don ki benta ba po pedeng mulai pun ka mo ko omsing jepung nang tu beri motor par gini do arjan nyo di skim no motor shroom kali yo aga deka de skim si spaski dem brosh ka tu bade deng tung lai fight ba ga skim am tang ni sokumen ba de skim la maka gila na sokar kala accept kala implement para juga po so micro breaker pangruan dalam patagi kirang bas no madon jong mulai nagalang jukiro kilay pau la ka jong jing don kam kay tho so shimnesta kay kini sa tayru no jiki kay tayru ka jong ka benta para juga po kamul mo ikpat nga so komen ma kamul mo ikpat jong ka mulai kinu development work kay don kam jong mulai nagalang jong ka long along la ang ilaban mai phang lupa pi kani ka skin pa skin mai phang lupa Kajing penjot ya ki klau ki betam kala ban kata hadu kata ya kabaryang Henry na kajing bam ya ki an ban perking bat shalan renga shaki karkhana san bat kajing bam pat ngau thu jong ki pai ba ban tengkai ya ki klau ki betam ka penlong ya ki bri bakin ya beteng ya ketika kam na kapor shakapor Mantaka la asngi ublei ka khatwe terik unaitung unong tho kobor ulalam balabon ba ki klau hasilen ter ulo mautat rashan kilaslen lun na kadau jong kajing thangarnga pathar Hakajing sisa ki jaka ki bah silenter jong ulum mauthat rashan kidai ki jaka ki baham hakajing pe jingkmi jong usem ka hima meriau Henry haba phai pat shakajing silen ki khlau usem bat ke executive dorbar jong o kila dei ban shimkhia ban shna de ki kendon ke baperking ban khanglat ya kajing pen silen ya ki khlau tungin ye pe kumno kajing thangarnga ka pen sneudur ya kajing itna jong ki lenter lom mauthat rashan Uba HM Siang Pliang MLA ka Mausen Ram haga sngi baar ula pliang buram me kinoya lam bat nongkersyan barat ba jongka UDP kiblami ino ban penyaso ono bat u bat ban ay ka jingkersyan haga election MLA arajar arpulai ya kini kinoya lam nongkersyan jongka UDP la pliang buram hasnong jelab haga jingdon lang uba Rudi Siang Pliang ba kramding wanyang dolan Royce naitang baar mauli bat kiwe kinoya lam Kinoya lam bahakmat jongka UDP ki balami ino nak nega parti ki kantup yo ba alam perang snaitang uba baru hukum publicity secretary ka UDP Mosram Circle haga juga por orang ba snong ka snong jelap kilong kemilong kupa bat ki samla sap na ti dokumen ka ba pi baro pilai up na do mene ban ya kendo yanga da kawai ga sur kumala kren girang ba hiba khaman naru na pediang subhaya pi baro ba pin kershan yang kani election kepenuan wa arajar lai akan jingelam lenti jo iba lam urang ba wala don experience kam politics urang ba wala don experience hakikam ban dunia yaki sing balang bat kumjo ka jinglok experience jung yi kum uta orang ba sinong jo kali sinong ba he na so shnan shisha ba ibala prang iwan ban sno ban ai ka jing kershan ka jung yi kani ka kam ka jung yi ka ba ni pen kre ya ka election ka ba arajar apply ni te baro bai balam idon ha ka parti UDP baro shkata lengkap begini ki parlok jung i ba manilam kaladon kajing ya pher jing mut hakayeng UDP jung i bat hakajing terwa jung i ba UI ya ki kam ki bangi ngilale ya ki kam ki ba
ngalabo hakmat jong upai ba ikam development kiba ngilawan ra ya menta upai ba iladon ke jing sania ha ke jing yalam jonga ba ong ba imbut no ya ba nang ni pan ngapa diang sobra pi malam pan iki parlok jong pi manginget hagi singi kiban wan nginang yo kambun syu ki parlok ki bom shumla ban poi medakasi namar kade ke singi yo abordar ke singi yo mo sunram ba kunjuk ki don ki ba dalech cloud re ni pediang lang ye ki sobra pan poi ke kubor syakito ki parlok ki bom la ban poi medasi dengan sekendo iki agoi kubor hakini ki system ki balale system siteng Kilayo snowman na gini kiri orang bak kilai keren. Ngilale bon ki kami mentajong ki. Ite babaro akane kathan jungi kidai kinong rep. Kidon ki rep sensar. Kidon ki rep laterpan. Ba kidon ki rep kuai. Kumta tet. Andre ka kamram junga. Kum utau nong nikmat. Ngalale ya kabagay banle kita jongki usensar uwa menshwa tang sao pho tangka san pho tangka sikilo mentau usensar lopoi sis pa lai pho tangka sikilo ya kaba penkela marret ya marklau ulah terpat kumcu usomari klau kumcu usomari klau menshwa kepala dor news pak engkau mentah apa itu nice pak semua raspa sentuh engkau sikit kata kalong ke kata kalong kejing penionong ya fi kamdan jing mentai hanga andre kan kamram cuma kadai bangan wanra iki polisi peta jongki kinong daka banga keren ador bakhoan daka banga lek mandawai hak jong kasorka kawan rak ke jingkela ya ka ying ka sem jong ki nongrep ha ka ni ka than jong ki nongrep jong i menta kim sum kerdo shu haba kimi na yeng ki ra ayu sensar dawan phai na yo om ju dunai ka lepo hajar san po hajar menchua haba kimi na yeng in dawan phai ki dawan phai man ong no thli tang san hajar 10 hajar apopla Ilong ki brio ki bastat banjit iki nong mi khat ki bala pan penwanra ya jingkala akat hanju ni khmi linti ba ngriu benai nang ni shman pindang dan ka ju ka mensip da ka ju ka sur da ka ju ka mensip pindang ya chmat ban kershan lam yanga bat lese haki snem ki banwan ki san snem ki banwan nginang yo banwan ra shu bon ki jingkala ha ka ni ka thanjungi ka than baduk idang don kam bon ki development idang don kam ki surok idang don ram ki yeng baduk idang don kam ki light idang don kam ki jingking idang don kam ki footpath ki badai ban lek ki nongrep shabari shaklau lanongin pendak san snem kadong kapor kabakhandiat ya ban pendak di namar kata om dei bandan kajing deko lene kajing dukut ha kalentia kide dong yai kershan nakabawan snolang kini ki parlok mata kayeng jongi kadang singan shushu kat kini katno lai phausa phauyeng ki brio ki balaiwan mandakasi kajing elam jing balam kawan ra kajing singan ya kayeng kesem jongi kapen scam shushu ya ki resort jong kayeng jongi kai mensim ya kini kirang ba ki balalur barok san snem ban penne ban pensa ya kayeng jongi Andre, dah kabawan balam bat kini ki perlok ginang yu isu lesai adangar kumpi ki perlok ki banang up ban ya don betalang bat ni
Ki samla ki bre ki noelam bakmat jong uba HM Syang Peliang kila kerwit kalai uba karnes syang MDC kasing kongres mau karwat. Daka baong baka jingkan tho jong uba HM Syang Peliang kapan pau ba udang sengo benut ba ute UMLA ulami no naka parti. Uba karnes syang dang syan ula kerwit uba HM Syang Peliang daka baong ba ude ubru bastat andai ubomdon ya kanong rem haka jingalang permena kertong kablalong hamau plang. Nak lian juga ke nong yalam jong ke youth jong imak sam piang hak bede waktu ka kubor ka balami bal kandau MDC jong mo keluar nak lian jong i pun pawo jong susi bakat wa jikran jong i ba subro bostan don kan rem ten rei kata ke baro in pawo jong susi nomor balai ba kamde ka jikwa jong i MLA ka jong i rei ka chong i kuki pai ba nong kersan ya kan ka parti ka bagi get pas ka wairu kolong ba balai idun dawu nung tabakran ya ka nungrem jong u MLA jongi man mu de kum MDC jong mo keluar kemur ka ka bu ka makar kalau ya ka kusila jong namai kusi mo sa jongi ka chwangi ko pai ba jong mo kusi bangin kren ka bantai ka bade ka jongi pas ka wairu kolong ba hakatu kasi bu ukuran jong do komti po mo keluar po mo plan te ukuran pada ya ka kursi muslim ke jongi insyaallah rabbi bu udan ta muslim ro dan kan rem baka juga por apa udah muslim keluar ke gambaran juga kalau baik bu de bangkran ya ke kan rem baju juga kursi ke juga bu udan bang di Jakarta bu de bangkran kong itu kan alam jong kan ki baso masnda juga kidan kinalam kiro ba kidan em kan rem babiang bakarnes kalian jungi nado pastang ni lep ya rai ru ba kono ka rai ke bok jungi usim ya kata ni kong krisan ni bot bai nomar ni yo basta bok pet ya ka bakamnya jungi bai ba bangi kong mau senam kong sing pa yo pangiyo nanta hakis nem balai na baro tika ni kong kinong krisan ni kong kinalam jungi samla ni la rai skam bai pada kau kejengmut ka ba yo lamon ya kata kan tiga bulan ngai ujet ngiru ni play makarsan met pam sem kita kawai di ko ban ba ki pai ba jo komo keluar konstruksi di kibru basta kibru ba sempang ki tip kamha ka ke baki kide ban le dara pio uno lam ba kumune ba kloi ban kran ka personal life jono kemur ki pai ba jo komo keluar ki kamti kamha kumno ki ajing seneng nam ta kumulem disi hagis yubak kanas hausnam arjal alpulai kajing ko kombagi di sosial media beri kajing keren jong MDC mau keluar konsumsi karena sosial kabede kajing ko pasha yang media badan forum jadi ba cham pliang na kalian jongi mungkin alam samlah ba treasure ham na kabanta jongi media jongi ba cham pliang di perpau kajing solusi halor kene banta namar kajing kentho kajing keren kajing kelalong kum kajing keren khulung khna dan banta ayu MLA jongi ban ong ba nek keren sepang jong hapo mau phang konstituensi yung day tang u nong song snong jong ka mau phang ru day nong song snong jong ka mau snram konstituensi jen bolodo keren mau snram ya kata nilaban ya clarify da kumwe andre bokran mau pulang konsentrasi kani ka pen iya ke jeng long biej ke jeng pen pawi ke jeng kot jeng mut jeng perkat ke jeng u kalong tip kumba ni pha yu tu khna school seno pendong ban ong ba teng la pha kimi na yeng ban ong khilek school hastel nanti ko semadan football kala serin tip kum ta bede ke jeng keren ke jeng tengi kerpat na kaliang jongi kum ti nong kersan kiba shirhem jeng ba sam pliang bede bat kani ka jingkan tho jong si bu snobha ba bede bat kini ki jingkran snobha ban da thoda wo omde bat sukra rapla ban kan tho bo MLA jongi ulong bom don ngrem ka taru ka bom long ka besisa namar ka ka ba MLA jongi ile be da ka jing ya slok swa bat ki noyalam joko parti bat ki nongkarsan ki besir ham jongi la ka de be inlek sanuru gim juya lak nangi ki nongkarsan kata kadai kajing sania kajongi hakajing long nelam kajongi ban ngisngo ba ngidon bok bangiyo komuni no yalam ba ubjigino
lani ubom juyai lai ka bede bat ka kanu kam ka ba unrai lani ka ba unle krem na kanjok tien swayen naki no yalam bat ki no tre ki besit ram jok parti kataru kalaban de ka weiru imla ban tem mar ni i bonsin ki ong mo yo breu ba yo dieng ba miso bonsin ki breu ki chukwa mau te kalaban de na kataru le se ki i ya ka jing long no yalam jong yem le jongi ila le sibon ki kam tam ka bede bat kan tiu ya karoi ka par ka bede tam ka bede bat nong rep ko mengeli osngau mata ki babon ki nong rep ki jongi ki la ainam to the father of the farmer mo pa ju ki nong rep te ni i ba le se kala pandai na kataru ba kini le se kila bandon ka dau ko ban ong ba kiso dunong na ka benda ka jing ni no ka jing ina ka parti kongres dia ban share tu ke ga dau ma filapli ba ka le jing na parti te share tu pi kinja i ka dau i ga long ba ni tu hakine ki jinya ding ti jingi ha ka jing ker ha ka bede ka jing kersan ka jongi ya i ba sun ma golong kandidat ko parti UDP ban ha chu ka puat nga alabat ru hi le dia kum publis katri jong ka UDP mau sam circle ha ka jing alam jong ba sun kum presiden ban hak itu ki puat hi nilai betul ni kam bijam ha bede ba UDP ban ngisu tu lagi di kendiat hi e ka daw ba pelong nga ba ngan mino na UDP ban peneso no ila dia bat iba HM sempriang ka naurim hi ka baskem hi ka bangadon hi ala dia kalong ba kadaw hi kalong bet ba kadeng ngi ba ngisutu ba ka jinglong jo ka UDP hi langi akren hapo ka konstitusi ka jongi hi ladeng ni akren ladeng khmi pet ya katika them langi akren ek oblan ka jongi isu ka labian pelat hari ladeng akren ban ko ya katika them ka jongi si bodar isu re hol kata hi ka no ba impo sisi ba ni su hi ngim dan daw hi ke bi ha ke jingmi ke jongi ke mi be da jing kuloy bat ni pen pau ro phi ke press ba ka naurim hi kalong be bang isu tu hi ba nginum la banyak sai la dengan don ha parti UDP bat de tan ta hi nga sa stisha bodar ada balang nak senang dengar ha ke election bodar malalong nomorsan baratla jumpa baratui sa UDP ya adin malaya identir kan pati ya ka sutu ya ka dor jong ka jingji di kinong mat yang langsung kun ban mino na ka dor pengantre ya adin mengilarem tang sularem dengan lamino itu sanoi ba HM sampiang kadau kolong ba bang iji di nong hikmat ngidi banjit yo breu balong sisa nong hikmat ba sisa pe ya ka son jungi ya ka son jungi pe ya ka roi ka par jungi kam ngi sa bodar yo bon kinong rep bedu tengi don gambat ketiu ya kadep karya ya kai ka ba pelong nga bangan bon no ba sem yang kolong din balala ya pen kelamare ya wai ayau sensar anta ayau latarpat sumari te kine ki marep menta ke tujuan ki jarap nakal yang jok sokar te hakane ka session ko de bude march tinggal ada waru lomba ba sem yang kato kene ngi norep ila kerpari ibain pin kerelam ayu bar tawain na ketapan itu no si upai ko de kimarep dia kataru klam da muslim tang kana ke session ko dep ko tri march lala ban pelong marep upai lolong marep akasere lembar de bar kene lolong ke jikiman ko tauna tajungi nomor gi ki marep e khir bodar di shania upai lolong weni ki marep konsan bahaya ngi kacing kersan ni kam kersan jadi kun ti balik school aku juro ikut kam jungi kum kino rep Tayo karo. Haret. Ni dang gawan ke Tayo karo. Kawai kalau mensau. Punya na. Suruh lagi benar kawan pak. Woi sendrang wan pet cetai. Kawai ka hybrid kala do ay la ke jing im bat arngut kiwe pat ki hybrid kila men saujur ha ka jing jia syabat boarding electric hadin ba kila kumyu ya we sainar boarding electric ba khatwe kv ubahap hamadan ha kawai ka klaw ke badon hajan ke MIDC ha ka shinong umyam block henry haripoi district
ka hybrid ka balaklat no latip kerteng kum ka mikinchi momen ka bakhat lais nem karta kat ba ki balaman saw ki kentup ia ka nigrichi ai sang ma khat lais nem karta bat uchungchang ai sang ma bapras nem karta kini ki hybrid ki dei ki basong basa ha ka jaka sa bala jongki hapo jong ka vika sawmill ha umyam block henry katkom ke jingtip balayo lum la ong ba kini ki hybrid menta ke step ha kapor kharwei be jaa kilami na la ka jaka sa banle shakawei ka khlaw ba marjan banle khei so phan henry ka basngausi ka long ba kela kum le ya lengba ka jaka bodon ute usainar electric kharwei kv ubalaha hamadan tan hadu ba ka jingkhlan jong ka boarding kala kenjat yaki bat kawei ka hybrid kala khlat no hashen bat arngut kilamin saujur bat lapenkit no yaki marma sha civil hospital shillong nakaliang jong ki SU umyam unit lengba uba Marcus Nongklau General Secretary ulapan remjur yakatnat MEECL kabala shu e klem dali uweng ya ute usainar boarding bakat WKV ubalaha Hamadan mentala bun benai tat hadu balawan ra yakani ke jingja bas ngausi nakaliang ke SU kala dawaru nakani katnat bakadei ban shimti yak jingkit kle halu kani ke jingja bas ngausi te kumtung ila poisha ka bukut jong ka thup kubor sa shisin pan kuble shibon ya fi baro tada hadu begini syambiang kuble shibon